Izgleda da je situacija čista u Venture Fallsu. Nema prometa ni kašnjenja. Onda se vidimo na večeri na starom mjestu. Prijem. Stabla nasred autoceste. Izgleda kao neka čudna eko šala. To je moja vrsta humora. Za promjenu su stabla zamijenila cestu, a ne obrnuto. Nije baš nešto što se događa preko noći. Razmišljam o problemima na Gormu. Da, a hoće li se Razzle pojaviti? Siguran sam da će stići svaki čas. Wow, pogledajte. O, bog, Justin. Čuj, znaš li neko dobro mjesto za rolanje? Auč. Drago mi je, srestite. Znam. Ja sam gospodar neba. Trebala bi svladati gravitaciju. Komplicirano je. Izgleda da se netko zatreskao u Justina. Pa nije. Ali njegovi roditelji sutra otvaraju novu dvoranu za rolanje. Aha, a ti pokušavaš biti pozvana na superiška kultulum pred otvaranje. Točno. Čekaj, a kako ti znaš za to? Pozivnica, hoćeš? Mi idemo u grad pogledati film o čudovištima. Ne, ako nemam svoju pozivnicu, onda nisam niti pozvana. Ovo nije vrijeme za sjedenje. Imamo problem na Gormu. Čini se da je Lavion opet na ratnom pohodu. I izgleda da je zaštićen nekim čudnim oklopom. Zanimljivo. Izgleda staro. Kao staro. Hej, pa to je Lavion. Uvijek bih prepoznao ta klješta. Ne vidim kako bi netko ovakav mogao otvoriti dimenzionalni rascijep i staviti stabla na cestu. A koja je fora s tim svjetličim mačem? Nažalost, više nemam informacija. Što god da Lavion smišlja... Mi ga moramo zaustaviti. Tako je. Oči života! Zemlje! Vode! Šume! Zraka! Otkrite nam tko je čuvar i dajte mu njegov tron! A čuvar je... Zemlja! A to si ti, mali. Čestitam! Znao si. Molim vas, držite ruke cijelo vrijeme unutar vrata Gorma. I... pogodak. Društvo, knjiga putovanja kaže da biste trebali biti u šumi. I jesmo, a stiže i Lavion. Čekajte da vas napunim do kraja. Razina postignuta. Vitalne moći svih stvorenja! Pretvorite nas u gospodare prirode! Odmah! Drevna moć šume! Apsolutna moć vjetrova! Čarobne moći mora! Gospodari prirode, ovo bi trebalo sasvim lijepo djelovati. Stojimo se! Opkolimo ga! Biokineza! Aha, što? Hej! Ha
Čarobni pipci! Skinite to s mene! Čuvajte glave! Pada stijena! Je li to sve što gospodari prirode mogu? Baš šteta. Pa, ovo je sve bolje i bolje. I sad je Lavion otišao, Da, jer taj čudni oklop je neka čudna čarolija. Ne mogu ga skinuti. Imam nešto. Taj čudni oklop je legendarni komad gormitskog čarobnog zanata, a zove se Vulkoklop. Svjetleći mač se ne može odvojiti. Može se samo zamijeniti s dijelom oklopa. Kako to radi? Zarobi protivnika u teški oklop, komad po komad, dok ga ne preuzme sa svojim moćima. Kao moja krila. I moja glava. Moja šaka. I moja klješta. Netko je zatrpan. Dođite. Lavion, mislio sam da si odletio. A gdje su ti klješta? Ukrao ih je vatreni čekić i zamijenio s ovim odvratnim metalom. Ali ne mogu ga kriviti što mi ih je ukrao. Svi žele krasna Lavionova klješta. Vatreni čekić ima Vulkoklop. Gospodari prirode su mi došli pomoći da uništim vatrenog čekića, istiram pravdu, a zatim da vratim klješta. Zajedno ćemo uspjeti vratiti Lavionova klješta! Moglo bi upaliti. Da, bit će na našoj strani sve dok misle da to radimo zbog njega. Slijedite me! Tamo! O! Gospodari prirode su došli po novu lekciju, a? Pa dobro! Pokazat ću vam još malo moći! Stiže! Dođite, gospodari prirode, da se zajedno borimo rame uz rame i porazimo... Napad džungle! Vodena zraka! Što? Tobi! Budi iza nas! Nemate energije, nemate energije! Dosta je, izvlači vas van! Čarobna energija Gorma! Kamo su nestali? Kamo su gospodari prirode otišli? Otišli su? Napustili su me? Da, šteta za tebe. Ali ne, i za mene! Moja prekrasna klješta. Bojao sam se da ih više nikada neću vidjeti. A? Čujte, znam da ste uzrujani, ali bilo je hitno. Samo što se niste pretvorili u ljude. Da, ali vatreni čekić i dalje koristi naše moći. Oči života nam se nikada neće napuniti. Možda neće. Možda nam nešto iz knjižnice može pomoći. Idemo potražiti. Ne tako brzo, curo. Čekaj, nemoj mi reći da nisam pozvana. U knjižnicu? Naravno, ali nemaš vremena. Sigurno se šališ. Mi ovdje moramo srediti stvari. Nađi Justina i uzmi pozivnicu. Znaš li gdje je? Ne, ali Gina zna. Jeste sigurni? Idi! Ali zvaćete me. Čim se oči života napune, da! Kreni više! Hvala!
Nije mi jasno zašto Jessica nije dobila pozivnicu. Zapravo je. Ali, mislim da sam je izbrisao iz maila. Što? Izgledalo kao smeće. Nisam znala da si zatreskana u Justina. Nisam, samo hoću svoju pozivnicu. Jesi li ga vidjela ili nisi? Da, s roditeljima. Stol 5, krekolica za desert. Sretna! Bok! 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 Ok, prestani prije nego što sve uništiš. Nisi bila pozvana, pa što? Zapitaj se je li vrijedna svega ovog. Ne razumiješ. Stvar je principa. Neću biti izuzetak. Znaš, to je vrlo ružan i sebičan stav. Ti si pozvana, zar ne? Halo? Jess, još 5 minuta i energija će doseći nivo. Baš u pravi trenutak. Ti joj reci. Što to? Knjižnica je izbrisana. Zapeli smo s ovim. Dokle god vatreni čekić koristi naše moći, koristi i oči života. Srećom, Nik ima plan. Jednostavno je. Prvi korak. Pobjedimo prije nego se oči života isprazne. Super plan. Jel da? Volim planove s jednim korakom. Ne smijemo mu dozvoliti niti jedan udarac. Vulkoklop uzrokuje aktivnost rascijepa. Šuma na autocesti. Kužim. Svaki put kad je zamijenjen dio, neka zamjena se dogodi na zemlji. Tijekom zadnje borbe pojavila se planina u pustinji. Ledenjak se nasukao na Havajima, a državu su preplavili kaktusi. Sve mi je jasno. I njima je. Gle, nije bitna sljedeća zamjena, nego što je vatreni čekić jači, To je sigurnije da će biti globalno i katastrofično. Zapamtite, prvi korak, brza pobjeda. I pogodak. Razina postignuta. čarobna energija Gorma! Zapamtite, ne pucajte odmah, imamo ograničenu količinu. Energetska zraka! Rekao sam da ne pucamo! Preplašio me! Preplašio si me. Vatreni čekić je mislio da neću toliko izdržati da nekom kažem. Hrabro sam se borio, naravno, ali moja klješta su jednostavno veličanstvena. Otišao je Magoru. O, vatreni čekić se udružuje s Magorom. To nije dobro. Ne, krivo ste shvatili. Ne zanima ga udruživanje snaga. Otišao je poraziti Magora. Osveta za godine provedene u progonstvu. Nik, ako vatreni čekić iskoristi vulkoklop da ukrade Magorove moći, To će i dalje izazivati zamjene. Da, naišao sam na energetski potpis. To je Magor. Gdje? Ovdje. Pridružite mi se. Zajedno ćemo zaustaviti vatrenog čekića. Pridružiti se tebi? Ha! Vatreni čekić je postao premoćan da ga pobjedim sam. Trebam vašu pomoć, a vi trebate moju. Ne trebamo. Trebate, ako želite spasiti svoju dragocjenu zemlju. Wow, čekaj malo. Jesi li upravo rekao svoju zemlju? Kako je znam? Jedno po jedno. Moramo zaustaviti vatrenog i vratiti svoje moći. Magor je u pravu. Trenutno, jedni smo drugima najbolja prilika. Sad su se gospodari prirode i Magor pridružili veličanstvenom Lavionu. Povratimo Lavionova klješta! Povratimo Lavionova klješta! Krenimo! Vratio sam se, Magore! Vratio iz prognanstva! Izađi van! Što je?
Zar se bojiš vatrenog Čekića? Teško. O, Magor i gospodari prirode. Ne zaboravi mene, Laviona! Odmah nam vrati Lavionova klješta! Predaj se odmah i... Oslobodi se Laviona! Dobrodošao natrag, izdajico. Pazi malo, od naše zadnje borbe sam naučio par novih fora. O ne! Auć! Naravno da vatreni Čekić nije zabrinut za raspolaganje snagom. Sredimo ga! Hajde! Svaki udarac će ga malo oslabiti! Energetska zraka! Stopala džungle! Šta bestana? Hej! Krasno! Krasno! Sviđa mi se! Wow, sredio je drugu zamjenu oklopa. Što god bilo, ne dozvolite mu opet! To je zbog tog glupog oklopa. Moramo ga se riješiti. To će biti drugi korak. Nakon pobjede ćete vratiti vulkoklop u izvornu grobnicu na poljima vatre. Ej, polako, stari! Mislio sam da je to s jednim korakom. Pa, pojednostavio sam ga. Gotovo je! Pobjedio sam! A sad ću, Magore, ja tebe protjerati! Imam moć, neograničenu moć! Htio si me protjerati, a sada ćeš za to platiti! Sad mi je jasno što je Gina mislila. To je ružan i sebičan stav. To sad nije važno. Je li upravo rekao neograničenu moć? Vatreni Čekić ne zna! Naravno! Brzo, društvo, zaboravite na čuvanje energije. Udarite punom snagom, punom snagom! To mi se sviđa! Energetska zraka! Svijest nad vodom! Stopala džungle! Samo dajte! Ja ovako mogu cijeli dan! Netočno, Čekiću. Mislim da imaš 3 sekunde. 2, 1. Gotovi smo, a i on je! O? Ne! Ne približavaj se! Ne! Molim te, Magore! Milost! Nisam ja kriv! Idemo. Sad je korak 2 da vratimo u grobnicu. Vulkoklop je sada moj. Maknite se! Vrati Lavionova klješta! Ovo nam je prilika. Sad! Samo hoću reći da je ljepota plana jednog koraka u jednostavnosti. A čim je dodan korak 2... Evo ovako. Mislite o koraku 2 kao o skroz novom zadatku. Vraćanje oklopa. Okej, kod mene pali. Ovo izgleda kao da je pravo mjesto. Da, očitanja energije se normaliziraju. I imamo kontraaktivnost rascjepa. Sve se vratilo na staro. Društvo, uspjeli smo! Sigurno? Samo je jedan način da saznamo. Razina postignuta. Čarobna energija Gorma! Yeah! Drago mi je da želiš ići s mojom pozivnicom. Da, mislim da sam se ponašala ružno i sebično. Na kraju krajeva, tulum je tulum. A sad kad Magor zna za zemlju, uživajmo na njoj dok još možemo. To je duh. Pa, vidimo se kasnije. Hajde, idemo. Moramo pogledati film o čudovištima. Krenimo.
sam zbilja pozvana.